Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasaw artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti. Munata hilatanaka kuyakanaka, akalwatanja, Jesucriston sutiparoa arum tanipxma. Maikutimpi humanakan hilatama, hermano Lino, utanacamaro purt antan, acá radio, caukiriteja, tercer éxodo satake, o catoque. Hicharumante, sábado cantatin casina. Hichuruste, niarakiwa, tunka pakalkone urunaka sarakawaeje aka octubre paxina. Ukamakipanste munata hilatanaka kuyakanaka diosajomanakaro bendispanaya. Diosakta generosa bendisispanaya aka sábado wilta cantatina. Ukamakarum traktanoa kitenakatej karuro domingo cantatej istapjarakine. Jupanakaros arum tawaraktanwa, Diosa Jupanakaro bendispan, taquenirosa. Porque domingo alwatanakaja, acapaspa orasaro, acá radio tercer éxodo catoqueja, repita tascarakiniwa, kunateja calwatan paltas cañani, yosanarunacapa, o capaspa arunakaja, repita tascani. Hayukatawa, domingo cantate isterinagaroja, arum tawaraktanja. Kitinakatej siempre isto. Acá Ciudad de La Paz, El Alto, Ucapatana, Aymar, Paraltasiri, Gilanaka, Cuyacanacaj. Dios ajopanakar bendispan, Camarak provincia Nacarro, ¿no? Cao Cachacanacanteja, acá La Paz departamentona, provincia Nacanja, Istaraquisto, Hualja, Gilatanaka, Cuyacanaca. Dios ajopanacaroja, bendistarak pansasaostanja. Ucamaraquiwa, Caya, Perú lugaranza, Istarachisto, Taque Aymar Paraltasiri Hilatanak Cuyacanakaja, Jupanakaros Diosaja, bendistarak pan akalwatana. Ukamarakiwa, Brasil, Ukalograns Utkarakiwa, Aymarat Paraltasiri Hilatanakaja, Jupanakarosa Arum Tawaraktanwa, Diosaj bendis pansasina. Ukapais parakiwa, Kaya Argentina, Chile, Ukalogranakanja, Boliviano Hilanaka Cuyacanakaja, Utkarakipi, Aymar Lajrata Paraltasirinaka. Taque Jupanakaroa arum tanja, porque acá programaja, taque Aymar Paraltasiri, Hilanaka Cuyacanacatakiwa. Ucatoa, Hichuroja, acá radio, tercer éxodo Catpacha, Marcaja, Missonjapjam, Hayuka Programatpacha, Jupanakaroja arum tawaitano. Kamaja, Dios bendispan, Hichaste, Alajpach, Dios auquitua, Maita Suañani, oración toque, Ucatoa, Dios anarunacapja, Ukampi paltasiwañaneja, Humanakampi, Munata Hilanaka, Cuyacanaka, Ukamaja, Mauca ratito, Diosaro, Maitasiwañani, porque Diosampi paltasiñaja, Wali importante rekiwa, Kunalaikote Hupakipuniwa, Humarosa, Nayarusa, Yanapt istaspaja, Akauruna, Akakoyan, Aronaka, paltasiñataki, Ukamaj Diosat Maitasiñani. Alajpachankiri, Señor Jesucristo, Humaroa, akalwatanja yospagaransma, kunalaikoteja humao permitista, ma orompisa, ma alwatampisa, aka radio tercer éxodo, o caojana hekatasiñaja, human qoyanarunakama, arstañataki, parltañataki, taque isterinakaro. Yo sé que igual haninakaos suyapje, aka programa marcaja mistonjam,
Hauka programa. Señor Humastaka isterina karoya kalwatan bendistam. Dios Humasta Haya. Wasuru, Hichuru, Viñayansa, Viñayapa. Humak Dios tata kalwatana. Aka chimanaka histartam isterinakaro. Hinchunaksa histartarakim. Ahayumampi humak hawin tawayam. Aka kolyanarunaka istap bataki ukatste intindi bataki. Ukamarak nayaros yanap tarakita. Aka kolyanarunakam arsuña. Nayah simplemente ma instrumento jamakipuniwa humaroj intrict asma, Señor. Humay Dios osam, amoyoxsa, chuymaxsa, lakaxsa, akalwatana, kun jamarote humajmunkta ukamaro. Ukamarak kitinakatej aka makinanak apnaqtaski aka radionja, ukahilanakaros humaya yanaptarakim, humaraki uka sabidurish chorarakim, ukamata aka programaja wale sumakana, taque lugararo mistañapataki, ukamato onakamaja wale suma jana istapjani humana runakama. Ukamsa sao Señor maitasma, Jesucristo santo bendito sutimaro. Amén. Amén. Bien, kamaja, Dios aboquisaja, bendispan, akalwatanja, humarosa, nayarosa, monata, radio ichukiri, kaukanjaya, humanakaj istapchista, Dios humanakaro bendispan. Ojalá y humanakaja también, haostanipjasma, Gilata Lino, Juparo, 720-470-98, Ucajacubiro, celular 720-470-98, Ucajacubiro, Gilata Lino, Jopara Hostaniwabjasma, Caucans istapjista, kun jamakis paris, humanacataqueja, acá radio, tercer éxodo caja. Kun hams porisinke, hanakit porisinke, hanukaj mauk aril tañacha, nanakaj monap harakirikto ayatiña, no? Ukatwa humanakaroja, uka favor maitap haraxma, haustani pjetasmaja, sintis umapunispau. Ukamaja, kallanta wañani aka programa, kun hamatej paltasiktanja, pechkakote, Elías, profetaja kaora khana, unistañapa, sarnakañapa, paspa diosan ajayoptoque, chamanstata, diosan aronacapa, parlañataque, diosan chosarstata, marcaparo, checa taquero, el pjatjañataque, que tiene cateja, yapirtu kuajapje, jupana carosa, junto tatayajañataque, diosan ajayopampe. Hayukawa, kailakatanakan jekatan. Elías profetaja, pechka kutinaka, akaora kana, Yosan arunakapa chamampe arsuña pataki. Ukatwa parut asiktanja, aka programanja. Niawa anchit kamaja, nia kauja programanakana, humanakaroh palt anipsma. Kitinsa nairir Eliasaj. Ukaste Elías desvita. ¿Ya? Entonces, pasere programatja, niaw mantaraktanja, payere Eliasaro. Kitinsa, ukaste Eliseo chacharaquinua, paire Eliasaj. A ver, Mako Tempiulit añani Qilqatanaka, Primera de Reyes, Abham, Antiguo Testamento, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 19, Hauka Ujitatua, Yusanarunakapa, Lit Siñani, Akalwatana. Akam Sasausi, Castellanunja, Akaqilqatanakanja. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, Ukatnera Kataro, castellano Hakamsiwa. Y díjole Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Gloria al Señor, ¿no? A Eliseo ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Kun jakosesiñas.
A ver, lita que quiñan hukaman caja. Verso 19, caro, tisctawañani. Y partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él era uno de los 12 gañanes. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióle al pueblo que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y servíale. Dios bendispan uka qollanaronakar. Kunja nuspar cañasa acá qillqatanakaj qillqt'ata acá Santa Biblia taipina kunatejma oro Diosaj lorascana. Hermano y hermana, kunapachateja nairere Eliasaj trabajupa misionapa ora khanja tuktejanja y hasta que poniu alajpachauqueja huparoj parlhayawayana. Hiwasaj yatanwa niau nairere programa nakan paltani wayapxma kuns acá Eliasaj lorana Dios ataque Israel marca taipinja. Acá nairir Eliasaja Elías despita ukaja Dios Sancho sarstata marca paroa chiqa taquiro el pjatjanja. Kitina kateja Diosan aruna kapat sarak tapjanja ukanakaroja wali chamampiwa runkantarakinja. Diosan aruna kapat sarak tatapata. Kitina katej burla sipjansa como Jezabel warmi jupaj Diosan waone kapar chosar stayana juparos wali chamampiw runkantarakinja. Ma uroja anuna kauman kantatam wilam sala qorakini ukamaraki hanchims man kantarakini hayo kamau wali chamampi Diosan ahayopampej akanairir Eliasaja runkantanja. Taqi ukanakwa pasere programa nakanja paltani pxmaja. Hichaja pairi Elias ukaroni mantajtanja. Paikute Elias chachaja ora kanja uinstjatapa ha ukaromantanja. Ukatwalit asingtanja akalwatanja akaqilqatanaka. Akaqilqatanakanja hiqatawaitanwa munat hilanaka kuyakanaka kunjamateja Elias chachaja trabajupa tuktayjasenja yasta jupaj jutantawayjanja y Diosampe ma oroja hikisiwayanja y Diosa juparos paljayarakinja ukatwa ma oroj Diosaja akanairir Eliasaroj sanja. Humaja kauki takinjan matej sarañamaki ukatjakiro poriwayam ukatstihankaki humaja kaya Damasco sataki ukatishertunjamja sarawayam kunalaikoteja humaj así tempe humaja ma unción ma ungimiento lorañamawa ukaste Asael satak ukachacharo humaj ut'eñamawa Siria hupan riipata uqaroste jibu chacharoj ut'eñamarakiwa ma unción chorasina juparoj ut'erakita Israel marcana riipa añapataki. Acá última parte uka importante. Eliseo Safat satana yokaparoste también humaja ma ungimiento lorañamawa ut'eñamarakiu juparoja ma profetata humana lantiparo. Amén. Acá ojansti Dios ma orden choraskaraki kun jamasa nairire Eliasaja paire Eliasaroj ut'eñapa ajayumpe ukamaraki ma unción ukampe warjatasa porque naira tiempoja así tempewa warjat oyapjanja ukampe hupanakaja
ma ungimiento lorapjanja. Entonces Dios hasta Elías chacharoja sanwa hichaja Eliseo juparuj maja hace tiempo warjat oyaña humaj ucampio unción hupan eqepjaro hupaja profeta jañapataki humana lantimana sasao sawayanja hayu kamawalit astanja y kunapachateja Eliasaja Eliseoro chek pachapini Diosana profeta añapataki ukamaraki hupaja paire Eliasa añapataki orakanja Eliseoja yasta kaukankanteja o perdón kaukankanteja Eliseoja o kaujaroa Elías chachaj por tawayana Biblia siwa acá verso 19 ukanja ukchanka maste Eliseo chachaja a hupaja ma campesino chachanpi hupaja yapo loriri chachanwa ukatwa hupaj yapubna lorantaskanja qollintaskanja tal vez ataskchina tunka payani yuntanakampi kunja ukaj nusparkayasa munata radio ichigurinaka hayu kamakiu katimpo nakanaj diosaja taqawayanja no kampuna hakasiri chachanaka yapumpe uyuampe sarnaqeri chachanakwa taqasitainaja katimpunakanja Eliseo chachaste yapo luriri chacharakinwa además supaja tunka yunta o yapo qolliri yapo luriri yuntanakanинwa akanja Biblia siwa tunka payan yuntampi yasta yapo lurantaskanja hupaste tunka payan yuntak ukwa yasta hupaj sarantayaskan ukayapupana hayu kamarua Diosaj permite Eliasaja hakasta siñapa ukatste mantupampe hakatañapa ukajkamsañ munanja hupa hausaskanwa Elías chacha hausaskanwa Eliseo roja Diosana profeta paña pataki Diosana manda tu parjama churaskanwa ma ungimiento hayu kapachawa Eliseo chachaja revelación toque entiendina de que hupaja hausatanwa Diosana profeta pañataki paire Elías añapataki orakana y con apayateja Eliseoja katokanja uka ungimiento entonces supaj ratoki poniwa Elías kipapatja halakama sartasinja sanja Diosana hakipa permite itaya aunque jata taika jata nayaj despit asinjaja ukatste humaro arkhañataki Diosar sirviñataki sasaw sawayanja Elías asti kuttasinja huparoj sarakinwa kamachas karaks manayaste humaj kuntejisqtaja ukja loranimaya sasaw sarakinja hayo katawa Eliseoja seguramente aukipata taikapata masuma hampatabimpe despit asinina Diosaro arkhañataki Elías chiktata hayo katopajkutanisinja según versículo 21 ukarjamaja hupaja uka tunka payan yuntatja ma yuntpachawa kariwachanja sacrificanja tal vez uka yapo chiqawjana kariwachasinste kaukere yapo qolliña arado tejotkanja ukana kupaj aktapirakina ukatste phañaron yato akistana ukampi uninj naktayana ukjaroa ukapa wakanakja uka orco wakanaka kariwachasinja wale suma manqaña wale suma asado wakistanja taqe haqena kapataki taqe kitena kampetej yaps qolliskana taqe kitena katej Eliseoros oitkana familia nakapachina enas primo nakapachina yapoloriri nakachina ukaroa Eliseoja uka suma asado nakja manqayawayana kunalaikoteja ukakamakiejani hupanja yapoloreña pasa ukakamakiejani tal vez uka familia nakapampe qamasqansha kunalaikotej hichaja huparoja waktjaniwa Diosar serujaña Elías chica paire Elías jama orakanja unstjaña pataki gloria al Señor munata radio chukiri kun sakampe entienda. A veces, hermanos, si vas a nakajaniquio acá, no que entiende, pero acá lo atanja entiende ya Cristo. Kuna pachate humarosa, nayarosa, Dios a esto, ¿ha? Oh, monat hila monat kuliaka.
hiwasajaka ilisio chachkamarakiwa, dispit asjañasa, familia ambisa. Acá elisio chachkamarakiwa costumbre nakats mistjañasa, más que auki pasa, más que taika pasa. Hiwasanakaja totalmente peneu diosaro entre asjañasa, diosaro sirviñataki. Se te hausatastan, acá elisio chachkama ukapachaj. Parlastan wakitena kataja ministerio aptan. Mainuna kaja pastor jama trabajiwaitan. Es que Dios hawasisto. Mainina kaja trabaja como profeta, porque Dios panakaros hawasaraki. Mainina kaja trabaja como evangelista. Con alejote Dios ka trabaja taki hawasaraki. Mainina karos de Dios hawasarakiwa yati chirita maestro ukata. Mainina karos de apóstol, ve? Hayo kanakao Dios hause. Entonces oka Diosat hausata chechanakaja, acá Eliseo chachamawa takikonasa apanuk jañapa ukatste Diosan servicio paro mantjañapaja. Gloria a Dios. Ukamaja monata pastor. Monata gilata humak tal vez ma evangelistam trabajsta. Dios ajuka trabajiñamata hausawaistam. Tal vez humaro haustam ma apostoloña taki. Entonces humajaka Eliseo chachamau takikonas apanuk jañama ukatste Diosaro humaja cero jañamaja. Ukapachao Dios ahumaro bendicitam, ukapachao Dios ahumaro churatam chamapa, hupan arunakapa arsuña sataki. Gloria a Dios. Dios ayukamaj bendispan, hayukamaulit astanja, acá kolyan arunaka, para la asistanwa, kun jamasa paire leasaja, hichak orakanja, unstjane ukatokeita. Dios bendispan. Más suma cochumpi chaga, más suma yupay chabimpi, alajpachauquiro, yupaist oeñani. Ukamaste ista kiñaniwa, hilata kaukiriteja, Hugo Salinas, upach diosaro estaske, hupawa ochontas que kini diosaroja, hupachikaja, estawarax nawakaluatana. Ukamach diosay bindispan, ukakocho estawañani. Inamayaw yatin kan kanya nakahampisa, tatikun selurir hama tukuwayabhtan. Awak pachparke untasas, akapach untasasa, muspataw hikhatasta. Kunayman uiwanakwa, uskit awaita, nanakan usisit hakaphanya nakahataki. Hakeh akapachanha, kaniutake kunteh gurtawaikta, munanya marhaba uihawayapti. Ma uru cuenta mayekitata, taki durawinakahata. Luratanakan unitasa, arohahan yut kiti, acha Dios aukeha. Allah pachas, aka pachas, muspaitu naya roha, munasir aukeha. Aka pachas humang kiwa, human nuratawa. Allah pachas humang kiwa, human nuratawa. Haksi mahmus paitua, sumab Dios aukeha. Indi suara wara makas, lurat tamia piasiki, olyam Dios aukeha. Iha kachas suti maha, take Sumas luratama, tate
kuchahlaiku. Kuna aspirak hakesti antasinya mata. Munat wawam katuyasta nayam kuchahlaiku. Kuna askiraki hakes tuburawai hiwasanakan antasinya sataki. Allah pachparki untap hanyani intisa paksisa ukasumak akil wara-wara nakas durata nakap yatiap Kristo munasir Kristo kuna hahaj musparkanya nakwa lurt awaita wawana kamar mas lain. Nayasti akapashana luratana kamunyitasa umar arkan munta marka marpurinya kama yanap kita idiosau yaha uman wawa matwa amtasi nai au keha olyan suti mata yati chasi nai au keha arona kamata kuna askira kapesti amtasi mata Wawam katuyasta nayam kuchahlaiku. Kuna askira hakesti antasinya mata. Munat wawam katuyasta nayam kuchahlaiku. Gloria al Señor. Kun jakosisiñas. Uka kochoh. Take kocho nakaja Dios atakiwa. Hisa. Kunaskirak hakiste. Amtasinya mataki. Chekpachan sanipuniu kunaski iktans. Hiwasak taikasan pura kapatsa. Kun jamatejas Salmos 51. Ukanak para el chisto. Taikasan pura kapatsa. Huchaniwa yurita tanja. Munata radio chukili. Humasa, nayasa, takenisa, haniu kuna askiktansa. Hayu katao tratasya kakochoh. Kuna askerak hakeste. Ve? Pero Diosawa amtasisto. Diosawa ahlisistusto. Ukam huchan hakero. Diosawa vuelapampe harek asisto. Ukatakipi Señor Jesucristo. Calvario Coyun. Cruzar la catata Jibirij Jutawayateinaj. Uka Coyan Willapampe. Take Huchanaka. Omasteli. Pichsteli. Ukatsti Hupan Wawapa. Tuktayanyataki. Kunja ukahaskis Diosan Loratapaj. Kunja hachas nos parkayas Diosan Loratapaj. Humataki. Nayataki. Munata Gila, Munata Culiaca. Ukatapi wak chistoh alakpas Dios aukaroh, yupay chañas, cochonacamp. Ukatapi wak chistoh Dios aroja, sirviñasa, waltañanza, han waltañanza, sirviñasa. Kun jamás acá el eseo chachaja, Diosana arop istajasaja, Diosana hausawipa istajasaja, jupaja, Elias chiktata y hasta Diosaro sirvin qailqi. Más que familias pasa, más que yapus pasa, más que yunta wakanakas pasa, hupaq taqi ukanak apanuktawai ukatste Diosaro arqaro waeje. Hayu kama waktarakisto, humarosa nayarosa, Diosaro arcaña. Hisa, qao qasumas akaoraqej yipiqishkpan.
Kao kasumas pas akaora kayana casa. Taki ukanakaha tukus hakiniwa. Ukanakaha lakawa. Ukatste ukah lakarokot harakini. Hiwasanakaha takanya sa puniwa vinyaya hakanya. Hiwasahat hakanya sa puniwa vinyaya diusan markapa. Vinyaya uta. Vinyaya cuerpo. Aun aka cuerposa ukah lakarokyo tuk harakini. Ukatao diosah creyente na katakeja wakichas karaki mama chaka cuerpo. Ukatwa diosah seja kitetegnayara arquito hupah hiwata anisa hakas kikipuniniu sa saosi. Kun ukah kosisinyasa munata radio chukiri hilata kulyaka. Ukamaha sarantas kikinyani. Parltasiskanwa kun hamasa. Pair Eliasah kaora kanja unsti. Kun hamas unsta nyapa. Ikun sa hupaklora nyapa. Take ukanakatwa yasta kalyantas tanja. Parltasinya akalwatanja pasiri programat pacha. Niawa primero programa kanja parltastanja. Kitins nairir Eliasah. Kitins sa kunsloranja. Kamachans hupaja. ¿Ve? Entonces, akalwatansa maikutimpich mauk anakja. Kotjatas tanwa intindeña sataki. Entonces, kunapachateja, Elías, nairir Eliasaja, unjiwaijanja, Eliseo chacharro, pairi Eliasaja ñapataki, pairi Elias jama, profet kankañapan akaorakena, unistjaña patakja, hayu kama hekatawayanja, hayu kamarakiwa, Eliseosa arkarjarakinja, niawalit astanaj diosana runakapa. Hichaj kunapachateja, Eliseo chachaja yasta. Familia nakats tispirit asjana, amigo nakapats tispirit asiwayjana, yunta wakanax yasta. Ma yunt pachahupaj kankanta wayataina, ukatste mankarayana taqe ukahakinakaro, ¿no? Kunat, kunalaikotej, haniu pajichaja, kut hanite kipatoquero, haniu kut hanite hichaj tal vez, upaja, uka amigo nakak, ukaros tal vez, pero, upaja hichaja decidisjewa, diosar arcaña. Elias chica, hayo katisisiona utjañapa, human pisa, munata radio chukiri. De repente humajias amtasta, diosar arcaña, entonces humajichaja, diosar oponio arcañama. Hanipiono kiparo uintaña makiti, ni chikaro, ni cupiro. Kun jamasa, aka Eliseo chachaja yasta ichaj wakistasje, arcarjaña, serujaña diosaro, juntamente Elías sataki, ukachachampi junto. Hichaja ver leitas que kiñaniwi chaja, sarara kiñaniwa, Primera de Reyes, capítulo 1, ukawajaroa por iñaneja. Hichaja ukawajanja, akam sarakiwa, Primera de Reyes, capítulo 1, verso 1, ukata, capítulo 2, ukamaja, Segunda de Reyes, ukar por iñani mejor, Segunda de Reyes, capítulos 2, ukawjito a mejor ratoki lit o ñaneja. Uranaka ratoki rakiu pasaraki, acá radionja. Acá saose. Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 1. Y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Gloria al Señor. Haukojarumunayatan porinja. Ukamaja. Kunapachatej hasta. Eliseo diosar sirven kaltjeja. Elías chiktata hupachach porenta niwaeje. Porque Elías aja recoge tajaniwa. Porque hupach trabajo tuktaejewa como primer Elías. Hupach misiona tuktaeje ora kanja. Ya está hichaja. Ya está que aquí prepar ataski. Paire Elías jama. Eliseo chachaja ora kanja. Trabaja ñapataki. Hayo katwa hichaja. Elías hupajaner aptata kasinja Gilgal ukalugararo porintaneja Gilgal ukaste mamarcano acá tiempuna y Eliseo este hupachik tataraki. Entonces Elías aja Eliseo roh sanwa akakamaja humaj nayachi kutawa Eliseo nayaja aptata jawa humaja aka Gilgal ukar kirt asjan ukana humaja Dios narunaka parlata ukana humaja yatiata nayaste Betel ukaro makataja ukaro Dios ajausito sa sausanja pero Eliseo ja
Haniut akasin moncante Eliasatja. Hakaskiwa Diosaja. Hakas karaktao humasa. Haniu naya humarok antut kamati. Kaukaro texarkataja. Ukaro naya porirakieja. Betel marcar sarchitaja. Naya humache karakiwa. Betel ukarok porirakieja. Sasawa. Elese hoja. Eliasar hoja sana. Como panakaja hasta sarantos ipkana. Yukatste Eliasar sarakinwa. Eliseo. Akakamaja. Naya chikja. Diosarok arktawa. Walikiwa. Perichaja. Nayarok Diosa hausara kitoa Jerico ukaujaro nayajechaja makatarakeja. Humaja akabetel ukaujaro keranoktam. Ukanomaj parlata predicata sa sausana. Elias asti hayu karo na kampiwa Eliseoroj tawayan. Perichaja Eliseoj aceptante haniwa. Eliseoj sanwa haniu tatay nayak kirkirik tiak karo. Kaukaro te humaksar kataja, humachikao nayak saraja. Si te Jerico carporiña machaga, nayak porirakiwa, Jerico kalugararo. Hayo kamawa, Eliseo chachaja, juntamente Elias ampejiasta, yusaroj arkan kaltana. Munata gila, munata kuliaka. Hayo kamaraki hiwasak arkañasa diosaroj. Quizás ma hachayant ham diosaja. Humjaroj porian ispawa. Hasta que akakamo arkañam sasin hamsa. Pero majaka Eliseo chachamawa chamaist asiñama. Aka Eliseo chachamawa humaj sañamaraki. Hanio na yakakama kaniti. Más que akakamaj yantanakas utchi. Usuñas utchi. Liakisiñas utchi. Hanio na yakiraskate. Avanzas que kiuna era catarro. Kama Dios aroj arkañaw wakisi. Munata radio chukiri. Eliseoja, haniponiut akaskante. Eliasatja, kaukaro tejo paxaranja, ukaroj porira kinua. Si tej por chien gilgalo marcaroja, ukaujaroj porira kinua. Si tej por chienja betel ukaujaroja, porira kin ukaroj Eliseoja. Jerico ukar por chien Eliasaja, ukaroj porira kinua Eliseoja. Hayu kamawa yastam. Hupaja han Eliasat aktasisa sarantas kanja kuntej Eliasak tal vez arsuechin ukanax yate kawayana gloria al Señor y finalmente Eliasaja ya hasta ni aquí ponio aptataja ñapaj ya hasta hakachasinje ukatwa Eliasaj Eliseoroj achikte mako timpe Eliseo akakamaja humaja nayachik diosaroj arktawa Jehová Dios aroj arktawa waltañanza han waltañanza hichak nayaroja Jehová Dios hausjetoa Jordán ukaojarro ukamaja Eliseo humaja aka Jerico ukaro kirasiwaejam ukanomaj Dios aroj sirvita ochuta yosanaruna caps parlarakita sasausanja perichaja Eliseo aceptante Eliseo hanio aceptante Eliseo sanwa. Hanio na yahumat akaskate. Dios hakaskiwa. Y humas hakaskaraktawa. Hanio na yahumaroja antut kamati. Kaukaro yumaksarchita. Ukaro na yaksararakeja. Si tek Dios haustam ha Jerico ukaroja. O hanukaja Jordán ukaroja. Na yahukaroj porirakiwa. Kun kanos parqueña su caja. Amigo, hermano. Kun Jesumas paso kamajaka Eliseo chachama Dios aroj arcañasa, antakasisa, hanqipaktasa. Ukawa wakisi, munat hila, munat kuliaka, munata pastor, munata evangelista. Si te humaro Dios ajaustam uka trabajo takha, humaj aka Eliseo chachamawa arcañamaja. Kunasay kaukisay hutaskpan. Aun kitisay humarok saskpan yas tumaja kamara na kawarkawa ektak sa sasa. Hiwasaka aka Eliseo chachamawa na era katarro saranta nyasaj. Claro, Dios ar serviña janeo fasila akite. Chama tu kuñarakiwa. Pero si te humaja Dios ar servitaja, Dios ar humaroja machak chama churata. Kun jamateja Isaías libro no kataj. Creo que capítulo 40 ukangichawa. Dios ajaropan jaseja. Kitena katej Dios arro suit ganeja. Machak chamaniniu, ¿sí o no?
Dios aroj waktapon esto serviña. Waltañanza, waltañanza. Kunapachatej Dios aroj arcañane. Más que yantanak taipinsa. Más que usuñanak taipinsa. Más que problema nak taipinsa arcañaneja. Diosaj machaj chamap churista niwa. Juparo arcañataki. Juparo sirviñataki. Ukamaj munathila, munatkuliaka, arcasca quiñan Dios aroj. Hanipuni wakiskiti, kipuintañaj. Con jamateja, Diosaja, Elias chaistoque, Eliseo roxanja. Quedasham hilgalaro, hanimun cante, Eliseo quedasiña. Saraquinwa, betel arquerasham, hani betel marcaros kircante. Jerico lograr querasham sanwa, ni ucaros muncante. Jordana rodios a jaosito, humajakar querasham sanwa. Eliseoste, haniu querascante. Hasta que, por inta vayapjanwa Jordanaro, Eliasaste mantopampe uka umanak hisktaso payaro histjana wañanjam makatkatana y hasta de repente que sarcasinja con jamatej paserej leit astanja acá Segunda Reyes capítulos 2 versículos 11 uka ujanja y hasta Diosaja manina karjata nairire Eliasaroja recukta se vaya hakirpacha ve nina caballona kata. Oh, gloria al Señor. Él es Dioste. Kira noctava y ora caro. Kunat. Kunalay ko te hopahao sa tawa. Paire Elias añapataki. Nairiri Elias aste. Recuktatajeo. Ma raptuna. Ma arrebatamiento. Dios aglora vieja. Hayu kamarakiwa. Ma oroja. Dios marca paroja. Iglesia paroja. Novia paroja. Recukta se vayajani. Kun jamasa Elias aroja, nairir Elias aroj Diosaj recogeja, hayu kamarakiu Diosaja, marca paro, iglesia paro, novia paro, kitinakateja Diosanuela pampe jarecata, uka creenti nakaroja, recugta se vayajani. Kun jaukaj cosis keñasa. Hisa monat hilata monat kuyaka. Entonces nairir Elias aroj kamau sarawaeje. Y kun jamatej paser programa nakpalt astanja. Kuna pachateja nairir Elias sarjeja. Jupana mantupste. Leve canewaiwa. Elias jaro. Ukamanto katosino echaja elese hoja. Wasita tampe kutanera queja. Jordan Javier histejañataki. Hayu kama wichaja ministerio pja, trabajo pja, kaltawayeja. Y con apachatej elese hoja ya está. Ministerio pa kaltañataki. Jordan Javier Javier Quatchahuaistata, Wayanham Kutaneja. Diosan aruna capa palañataki. Diosan voluntada palorañataki. Hayo capachawa. Profeta Nakana. Wawana capaj, creyente na caja. Jericó marcaro. Kuna pachatej makat taninja. Elese hoja. Uka creyente na caja unjapje. Ukatstihupa na caja akamsapjewa. Mayam plit añani paser tanwa, pero akalwatanja litas que quiñani. Segunda de Reyes, capítulos 2, versículos 15. Castellanos Akamsiva. Y viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó, de la otra parte dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Veniéronle a recibir y inclináronse a él hasta la tierra. Gloria al Señor. Hayu kamauhichaja, Eliseo chachaja, kaltawaye trabajupa, nia que haya nairir Eliasaj recogitach chenja, hichaj Eliseo hanpi, paire Elias jamaja, ora kanja. Kunat, kunalay koteja, kaukir Eliasatej aptataje, nina karuna kata alajpash marcaro, hayu ka Eliasan ahayupa uchaja kotektane, uka ajayoa chamanche, profeta Eliseo roja, paire Elias ajañapataki ora kana, porque ukam se vacan qilqataja. Elias san ajayopawa hichaja samarje, Eliseo chachjana. Elias san ajayopawa hupjanque. Uka Elias san ajayopaniu hichajopaja qaltje, trabajupa, ministeriopa. Gloria al Señor.
kunja nos parcañas ukamaja munat ischukiri munata hilata entiende wayata pia kalwatanja naya humata kihleit asintwa aka diosana qilqata nakapa ukamaja nairir Eliasaja Elias desvita ukano chakupaj rikuhita jewa hichaja otjewa ora kanja paer Elías uka paer Elías este Eliseo sotiniwa así que munat hila munat kuyaka haniwar masitate kunalay ko tehparut asistanwa pechqa kote Eliasaja ora kana unistanyapa. Gloria al Señor. Entonces acá nairaqata programa nakanwa palta asiskeñaneja kitinsa kimsir Eliasaja chaj kitinsa pusirisa kitinsa pichqireja porque Diosaj osaponiwa chachanaka uka chachanakawa Diosan instrumento paja uka chachanakaste ahlitawa ma trabajo pokapjañapataki aka ora kana ma ministerio pokapjañapataki hichajiwasaj unjaskatano akakamaja kitins nairi Eliasaj Elias pashpaskano hichaj kitisa pairi Eliasaj pairi Eliasasti Eliseo sotenijewa hichaj Diosaja aka Eliseo pewa trabajira kinej kunanak salurabayani aka Eliseo walja milagronaka Diosan chamapampej ora kanja lorawai taqeo kanakwa hukata unjwayeñani kunapachatej creyente nakaj unjapje Eliasan ajayopja Eliseo chachjan katapa ukkaja leitasuwaitan ninkaraja hupanakaja respetewa hupanakaja wale respetompewa peqenakapsa altapje hayu kamawa pair Eliasaroja katokapje munata hila munat kuyaka ukaj kamsainch munisto kunapachatej Diosaj ma profeta kitaneja kunapachatej sirviripa Diosaj kitanej ora karoja hiwasaja respetompeo katok kañasaja hiwasaja respet ñasawa kunalaykotej ukachachjankiwa Eliasan ajayupa ukachachankiwa paspa Diosaja Diosaja ukachachanpiw istapisi ukamao aka ora kana sarna kañapa Diosaja Eliasanpiw istapisinja hichaja Eliseompirakiw Diosaja istapisirakini ukamata trabajo aka ora kan loraña pataki Diosan markaparo arona kaparo wayajata ñapataki ch'usar statakis ukanakaro kut'ay ñapataki Diosan hach'ach'amapa uñayst'ay ñataki hayo katakiwa profeta nakaja hisa munat hilata munat kuyaka Diosaj alawatapan ukamaja kalwatana ukamaja paltasisktanoa kitejansa pair Eliasaja Eliseo jatainawa hisa Eliseoa akawra kanichaja pairi Eliasajanja hayo katauma oroja wale hach'amilagronakja lurawayanja hichaja principal milagros loratanakapawa Eliseon loratanakapawa pairi Eliasan loratanakapawa uyhawañaneja ukatakiste litasiraxnawa kalwatanja Segunda de Reyes capítulos 4 ukawjaroa por oañani ukawjanja hichaja akamsasao saraki castellan aruna una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, es muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una botija de aceite. Y él le dijo: ve y pide para ti vasos prestados de todos tus vecinos, vasos vacíos, no pocos. Entrando luego y cierra la puerta tras ti y tras de tus hijos, y echa
en todos los vasos, y en estando uno lleno, ponla aparte. Y partióse la mujer de él, y cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le llegaban los vasos, y ella echaba del aceite. Y como los vasos fueron llenos, dijo a un hijo suyo: traídme aún otros vasos. Y él dijo: no hay más vasos. Entonces cesó el aceite. Dios bendiga su palabra. Kun janos parcañas, pair Eleazar, Eliseo, Chachán, Jupana, Cuerpupana, trabajo Caltawayi. Eliseo Hichaja, pair Eleazar Oracana. Y diosaba Jupan Peraquina. Con jamatech nairir Eleazampej, diosaja, wale hacha trabajo na cloranja, nos parcaya ya na cloranja, o capaz para que hichaja Eliseo Ompej, diosaj, cailte loraña. Con ala ecotej Eliseo hichaja, paire Eleazar uintatawa oracana. Además, nairir Eleazana ajayopawa hopjanque. Hichaja canjo injasktanwa, con jamás mahacha milagro, kun hamsa profeta kankañapana, akaviuda warmiroj, yanapte. Kun hamas akaviuda warmiroj, yakisiñata, kusisiñaro apso. Ukwalit asktanja, ukamaja diosaj bendispan, makochompe istañani akalwatanj diosario pa istañani, ukatahuk ampe awansas kikiñani akapayiri Eliasata paltasisa. Ukamaja makocho istas kikiñani, upa istas kikiñani diosaro, hilata Salinas okawa istas kaneja makotimpe. Kochoja importante peniwa kuna lei kotej diosaja kochonak taipinwa hakasiraki. Kama istawa ñania akalwatana ukasuma yupa istabe. Walha kutiwa kuna iman yantanakan muyuntata unhasiwaitan. Liakinakan sa atipjata usunyanakan sa ustata. Akasinyanakan sa tukhata kuna iman wakchakan kanyanakan wasar nakawaitan. Akalakisin markanha horo kan kanya sampiu haken chuimaps ustayawaitan. Hanwali arunakan biwa hilasarusa kulyakasarusa hiskachhawaitan. Almaps tukanchhasa. Kuyak kaya siphetay mo na si Kristo. Makutimpiya chuy manakaharu muna sin arunakamampi poktawayaphetan. Walhakutiwa nayahunyhasta yantanakan na muyuntata may ninakaha kanirakinsa kunayakinsa unyhaskite Allah ajanwa yakisinyani yakinakasan Saraki nayar arkita kusisita yakinakasa tukusiniwa Allah pacaru manthasina Allah pacaru yakisinyani yakinakasa udhatapa munakhilana
kuliaka, inas kunaiman hanwalinak slurawaistan, hani ukanaklaiku maiktasinyanita. Diosah arunakapan hasistua, han aksaramti, nayaroy arkita han kepuntasa. Uka arunakap amtasisaya, mawawaki sarap hanyani, alahpach markaru purinkama. Kunapachate Cristo hutani Allah pacaru irpestani Uka pacawa yati sinyani yakinakasas uthadaba Allah pacanwa yati sinyani yakinakasas uthadaba munat kilata khantayara taqe kunawa yati sini entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar, hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo. Kayo pa iskawe tanja kalwatan. Bueno, ora nakakam rato kira kiusari, niara kiwa tuktay kanyani. Ukamaha yasta mantrantas tanwa pasir programatsa akalwatansa payiri Eliasaro. Hitin sa payiri Eliasaha, Eliseo sotininwa. Ukatakiste, kaya katanan ko akalwatanha, lit awaitanha. Diyos ako kamak bendispan. Hichak payiri Eliasaha, kunanak sa lurawayan na kaorakain. Kun ham supak Diyosan chamapa unyest ayani. Akan naklit away tanwa. Segunda de Reyes, capítulo 4, ukan naklit away tanwa. Mabiw dawarmi uthanj. O hupaha, seguramente esposo paginas pastora China. Esposo paginas diácono China. Esposo paja Diosar peregrino, Diosat aronakap arsorino seguramente. Iglesia san falta sisa. Diosan obra pan tal vez trabajo bayana, pero mauro Diosak apas kataina, ukat esposa paja kerhanwa viuda, ukat maparle acá capítulo 4 kanja. Litawaitanwa. Acá viuda barmisti pa wawanita inawa yo kayona kani. Seguramente esposo hait pajanwa manuni, no? Abisa sak manukot kapuniwa. Pero Diosak aron nakapanksiwa, taki manu nakamaka, pokta si tao si Romanos libron. Hanipon niyo ancha manuya tati sa sausaraki. Ukamaha, munat hilata, munat kulyaka, intindi raksnawa, no? Ay veces sak maitas niya ka, fasila kirakiwa. Pero po kanya oras aka chamahe. Kung hamas aka warmeja, kirak tatayna sapaki. Upaha ihma kirawayatayna. Bueno, castellano se están viuda kirawayatayna. Esposo parok Dios rico hatayna. Pero haitatayna manuni. O ukat seguramente hititech maitkana inas mahach abangkuchi. Kolke hititech maitkana ukawichaka pajeta sa tayna akabiuda warmiroj. Kolke kot ayjeta sa sina. Pero viuda warme janeo kolke ni kante. Ya. Entonces, maitereja payo kayopa apasimon hatayna. Isklao pataki, trabajiri pataki. Pero acá taikas tiwal pa hachawayan, chak kunakis kamaist aja. Hayu katawi chakupak taktana, profetaro. Ukatimpon hakitinsa, profetaja, Eliseo chachaskanwa. Akawar mehiatin waki hupaja, Diosan sirviri patapa. Ya, akawar mehiatin waki Eliseoja, paire Eliasas katapa. Ukatwa hupaja, auxilio mayina, ukatwa taktanja, profeta Eliseo huparo, yanapta kato kanyataki Dios toqueta. Sí, hilata kuyaka. Así que Dios bendispan,
Jutiri programa nakanwa, hukampi awansas kanyani, aka pairi Eliasatja. Ukamaja kakamaja, entiende waitanwa, yati waitanwa, kitins ukamaja, pairi Eliasaja, Eliseo sotinenwa. Hichaja jutiri programa nakanwa, injanyaniwa, kunanaksa, aka Eliseo Lorawayani, kwam, hachar chilektasawa, paltawañaneja, partes importante naka. Hayu kamat wayasta, kimsiri Eliasar por intanyani, yasta posir Eliasar por iñani, kitisa, uka posiri Eliasaja. Pichkiri Eliasaj, kitis kun jamas unistani, taki ukanakwa, humanakaroja, paltani wayapjama. Diosa hachana chap bendispan, istata nakamata, ukamaje hasta orasaja, por injarakiwa. Humanakan hilatama, hermano Lino, yospagart apsmawa, jutiri program kamaya. Ukamaraki, karorosa aka programaja, repita siskaniwa, domingo vilta cantatina. Yospagartanwa, YouTube katoke istirinakaro, no? Face katoke istirinakaro, yospagartanwa. Kitita hakar radio tercerexo da katokes istawapta kalwatana, humanakarosa, yospagart abjaraxmawa, ukamaja, diosampikia, humanakan hilatama, jutiri program kama, sasao saniwayapsma, diosampiki maki por kama. Apocalipsis 18:4. Ukar jamaste. Jesucristo tatitoja. Akam sasau artaniptam. Markaja. Mitsun hapjam. Hanumanachik huchlorabhamti.